Әймекән улуғын кенігер Усняраға кырай өретер музейга музей кестелеңнері историческай көрдүр аню ұтылынна. Сихили кәлер сюжетка көрін. Бүгін Уснярадағы гимназия оны Хаменка атынан ортос қолы өрінәтчілері үстүү кейләқ 4 командадарынан дойдуларын историятын билиге көрүүгө коталастылар. Оғылар анан айылығы 9 ордақта қостыры кірие сылжан түрген тарғанны қылғыз берім әйгер үстүү бөпроска құрыдатылар. Ол күрдік өмекөн ұлуын орионугар геологтар, палеонтология, алтон ысылардағы ретра, онтонда атын анал қостырынан сылжан бөпростарға әппетәтілер. Бұлырғы бей өбілігер бет, бәлер бет, тұтты бұт маллара bağlılar. Onu prostra onun süvestten bittire. Onu oğullar de horok epek şu badık Türkan badık epek dediler ki bilirleri bit historia neyince tebelerin kapsa bittire bola. Horok bu proska конечно игры хаталlar. Ondan peyniri günden diyen bulanı bugün bu peynirske galstuk bayan gördürdüler yin horok oğullar bilirleri bit şu badık bayan gördürdüler. Sürdağın tireyine historiyini öğrettiği körükteyden tümügünden gimnaziya onunla Khamenka atından oskolattan erudit onunla звезда komandalara bağlılara tengneyen endiki köyüne tağıstılar. Barış komandada 2 bolla onunla üyüs mestağa delfin komandalara bolular. Сначала заходили растерянные были, но потом, когда сконцентрировали внимание, они довольно-таки четко отвечали на поставленные вопросы. Все команды были достойно отмечены. Все команды поняли, где свои ошибки, где промахи. Так что думаю, что на следующий год они придут к нам более подготовленными. Артур Старостин, Саха телевидениеда, Эмекан Улу.